Lah sapa jaringan ya, Pak dia kan jaringan ke bola jadi masuk mak ke bela ya pakai 10 lelok mak cerita. Pure Kalimantan. Mau tak jaringan ko di. Itu nama mata, modal itu sagaga. Awe wata. Masuki. Kalau bisa di kilo. Awe. Tiga tuh sih Pak itu. Anu Cut dulu. Kamera letek bro. Ini fokus mencerita. Oh, tapi kok gitu ya pak kamera he? Ya. Ala dua itu. Anu mah kede anu pak majak kalau ki manu Iya. kamera action. Tiga tuh sih emang wujud tidak modal betul. Anu paling minyak bosok baru-baru. Oh, ya sini ada modal dicap. Cut tame sarana lo. Tame sarana anak muda. Palapi jolok motor. Palapi.